pozdravljeni v Vijoličnih novicah in lep pozdrav današnjemu gostu. Z nami je član strokovnega štaba, pomočnik trenerja Mihael Mikić. Mika, dobrodošel v studiu Belek. Kakšni so prvi vtisi tukaj iz Turčije? Za nami je polovica priprav, pa 2 tekmi odigrani. Pa prvo pozdrav svim gledateljima i slušateljima i svim navijačima Maribora. Prvi dojmovi su jako dobri. Moram priznati da sam ugodno iznenađen, ali kako su odigrali i prvu i drugu utakmicu, posebno drugu utakmicu gdje je umor bio na pik, kako bi se ono reklo, na najvećem mogućem nivou, da su odigrali takve 2 utakmice, to njim samo ide na čast i daje jednu vjeru da smo na pravom putu i da imamo pravu ekipu za proljeće. Imali smo nesreću u toj drugoj utakmici što nam se ozlijedio Tolić i tako da sad moramo biti pametni i moramo dobro odvagati koga ćemo staviti na tu poziciju da budemo u te prve 4 tekme, tak ja to gledam, su nam najbitnije. To nam je sigurno jedan veliki hendikep, ali nadam se da ćemo napraviti najbolje. Super. Nekaj tudi o tebi bomo skozi fotografije, ki nam jih je uspelo dobiti. Ena tvoja iz tvoje karijere, sigurno Dinamo Zagreb. To je ipak, to je prva ljubav, kak se ono veli, i to je ispunjenje onog dječačkog sna kad zaigraš za klub za koji navijaš, za kojeg voliš najviše na svijetu, za kojeg si emotivno vezan. I onda kad još dobiješ šansu da igraš u tom klubu i da osvajaš trofeje, to je ispunjenje sna. Tako da to su stvarno jedne lijepe uspomene i kak bi rekao, samo lijepo, po dobrome to pamtim. Na tej fotografiji to je res ena strašna generacija. Ivanković, trener, pa vidimo Luku Modrića, Eduarda. Ja sam imao nevjerovatnu sreću da sam igrao sa 2 najuspješnije generacije. Igrao sam u generaciji 98, 99, 2000-ta gdje je bilo Dražen Ladić, Robert Prosinečki, Goran Jurić, naš šef, Mark Viduka, Silvio Marić, Dario Šimić, znači jedna isto strašno velika generacija, brončani praktički iz Francuske 98. I onda sam opet igrao u generaciji 2007. do 2009. gdje su opet bili Čorluka, Modrić, Dudu da Silva, Pokrivač, Mandžukić, Čale, Vrdoljak, stvarno isto jedna velika generacija Dinama. Tako da, velim, to je stvarno, da se potrefi da igram u 2 takve najbolje generacije, to je stvarno jedan, mogu reći, ispunjenje sna. Kdo je bil po tvoje najboljši nogometaš, s katerim si igral u svojoj karijeri kot soigralec? Pa to je definitivno Luka Modrić. Ne trebamo uopće raspravljati. Igrao sam i sa Prosinečkim i sa Silijom Marićem i sa puno dobrih igrača u Njemačkoj, sa Sforcom, Nerlingerom, Njemcima, onda, kak bi rekao, ali to je igrač koji stvarno radi razliku. Ali on ne radi samo razliku u igračkom smislu, on radi razliku kao jedan lider, kao jedan vođa, kao jedan motivator isto, jedan strašno veliki profesionalac i uopće ne čudi šta je napravio tako veliku karijeru. Mislim da je on nama bio tada motor, ali mislim da je dan danas motor u ovoj hrvatskoj reprezentaciji. Ali ne kažem samo na terenu, on je van terena, on to sve drži pod kontrolom, on ne dopušta da se gubi taj pobjednički mentalitet. Bi lahko bil trener Luki Modriću, recimo, če bi bila šansa? Pa, to bi bio jedan veliki izazov, da budem iskren. Ovako pitanje mi još stvarno nitko nije postavio, tako da sam se ja sad malo zapitao. Mislim da to stvarno... Ja imam osjećaj da njega da bi ga kao trener jako teško mogao nečemu naučiti. Kako bi ono rekao. Takve igrače zapravo ti ne trebaš učiti, trenirati, ukazivati na neke stvari, jer oni su po prirodi, po toj svojoj kvaliteti, oni prepoznaju jako dobro situacije, jako dobro su tehnički potkovani. Njima ne trebaš govoriti na koju nogu da daješ loptu, tako da trener u jednoj vrhunskoj ekipi je zapravo više bit
psiholog i znat upravljati grupom, nego šta ćeš ti njih nešto ekstra naučiti. Ali svakako da, jer svaki trener ima neki svoj prepoznatljivi stil. Ja sam imao sreće, možda sad ja sam to malo odužio, ja sam imao sreće što me trenirao jedan vrhunski trener koji možda na ovim prostorima nije toliko poznat, Mihajlo Petrović. Pa bio on u našoj ligi, ja. Bio je on u ligi, on je bio igrač Dinama pa Šturm Graca. On je bio zapravo uz Osima je odrastao uz Ivicu Osima. I on je meni bio trener 3 godine u Japanu. On je zapravo meni promijenio svijest šta jedan trener u nogometu znači. Jedan prepoznatljivi stil, jedan način treniranja gdje on zapravo svaku ekipu čini bolju. Tako da mislim da postoji jako velika razlika isto među trenerima. Bi lahko bio trener sam sebi? Pa nisam bio problematičan, volio sam slušati trenera, kad mi nešto kaže, onda sam izvršavao to i kad mi je dao zadatak, ja sam to odradio, tako da mislim da bez problema bi bio sam sebi trener. Dobro. To je isto ena tvoja, bom rekao... To je Azijska liga prvaka. Azijska liga prvaka, ne, ovo je klubsko svjetsko prvenstvo, ja mislim, u Japanu. To je utakmica za 3. mjesto protiv Guangzhoua. Točno, ja. To je utakmica. Imao sam sreće da je se klubsko svjetsko prvenstvo održavalo u Japanu i da sam i tamo bio u jednoj fantastičnoj generaciji gdje smo 3 puta osvojili prvenstvo Japana. Po prvi put je Hirošima osvajala prvenstvo i da smo kao domaćini mogli sudjelovati na klubskom svjetskom prvenstvu. Tamo smo stvarno igrali velike utakmice, igrali smo i protiv River Plate, igrali smo i protiv tih Kineza. Malo nam je falilo protiv River Plate-a da uđemo u finale i igrali bi s Barcelonom finale klubskog svjetskog prvenstva, ali to su sve jedna iskustva nevjerovatna. U igračkom, a danas mi to jako puno pomaže i u trenerskom životu, tako da to su samo plusevi kad igraš takva velika natjecanja i kad i tamo se boriš, znači, za neku medalju. Tu smo osvojili brončanu medalju na tom klubskom svjetskom prvenstvu, tako da je to meni isto jedna sjajna uspomena. 10 let Japonske praktično, otroci i hčerke su odraščali tam. Kako hitro si se ti navadil te mentalitete? To je drugi svet za nas. To je totalno druga kultura, kako bi se ono reklo. Ali ako si malo, kako bi rekao, ako imaš poštovanja, ne kažem da trebaš imati samo poštovanja prema tamo u državu u koju dolaziš, nego da svaku državu u koju dolaziš raditi ili živjeti, moraš prihvatiti njihovu kulturu i moraš respektirati njihov mentalitet. I ako se uspiješ tome prilagoditi, ako imaš, kako bi se ono reklo, ako uđeš u te njihove regule ponašanja i rada i izvršavanja svojih obaveza, onda imaš predispozicije da jako dugo traješ. Ali isto tako, dok god oni imaju od tebe koristi, kako bi se ono reklo, dok god ti njima donosiš neku kvalitetu, toliko dugo oni tebe drže. Ali uz to što moraš biti dobar na terenu, moraš i van terena biti dio njihove kulture i dio njihovog reda, kako bi se ono reklo. Sigurno nam i prvih 6 mjeseci nije bilo lagano, jer je kuhinja totalno drukčija od naše. Znači, mogu reći da sam prvih 2 mjeseca jeo rižu sa soja sosom i one pohane škampe kad su mi napravili. Nekad čak, ja sam dosta izbirljiv što se tiče hrane, pa kad dođe piletina pa ima one kožice i malo masnoga, ja to sve rastrančiram i probam sebi samo belo ostaviti, tako da sam imao malo muke oko toga. Ali onda s vremena na vrijeme nađeš svojih par mjesta gdje ideš jesti i polako se privikavaš i na njihove okuse i na njihovu kuhinju. Kaj si se tuširao pred treningom? Tako to je... Jesam. Kod njih je tradicija ili pravilo da se tuširaju prije treninga i poslije treninga. Sad je meni bilo sve to čudno u početku, majku mu milu, sad smo došli na trening, pa nisam se ni oznojil ni niš, idu se tuširat. A rekao, idem ja nakon 2 mjeseca kak sam ja to gledal. Oni svi ranije dolaze 1,5 2 sata prije treninga, pa idu oni se istuširati.
Ali vidim ja njih, ulaze i oni u onaj vrući bazen što smo mi tamo imali. I onda oni u tom vrućem bazenu trljaju te zube, jedno 10 minuta peru zube. A ja kakav jesam, ja kad perem zube, ja ne vrem zatvoriti usta, pa dok perem zube, meni to sve curi, onda reku, ne vrem ja. Pa sam izbacil barem pranje zubi, jer normalno u Europi je kod nas kad se digneš ujutro, prvo kad napraviš opereš zube, ali ne, oni te kad dođu u kamp, oni su tam sve obavljali. Tako da velim, ali još je jedna interesantna stvar kod njih. Oni vam imaju svi onak male stolčeke, kak se ono veli, i oni vam svi ovak sednu lepo i onda se tak tuširaju. Oni se sedeći tuširaju i onda imaju one špigle ovak ispred dole i imaju one duge krpe pa si oni trljaju leđa. Mislim, nama to u Europi je nekak, nije nam, kak bi rekao, ma oni se trljaju jedno, ja mislim da su si kožu strugali, koliko se oni to, kak bi rekao, struže. Da. Ali velim, to su sve neka iskustva koja jednostavno moraš doživjeti da bi znao onda kak postoje i druge kulture i kak neke druge nacije žive i ponašaju. Oni čak i doma u svojim kuponama imaju isto tako male stolice, stolčeke i tak se isto tuširaju. I super njime napravljeno. U kuponi su još jedna vrata gdje je odvojeno za tuširanje i kada, tak da kad se kupate ne smočite celu kuponu kak ju mi smočimo, ne? To sve šprica na sve strane, a oni imaju to, zatvoriš vrata i tam špricaj koliko hoćeš unutra. Tako da velim, to i u svakom stanu. I još imaju jednu jako dobru stvar i naviku. U svaki stan u koji ulaziš, skidaš se ispred vrata, ispred vratiju. Oni čak imaju jednu stepenicu koja dijeli, kad ulaziš, tu moraš ući bos ili u čarapama. Ne možeš nikad ući u cipelama ni u jedan stan u Japanu. Ili u kuću. Jedna manje nogometna, ali to je jedan od mojih najvećih hobija i to već ko klinac dok sam igrao, makar nisam smio, tako da igrači nemojte to raditi, jer to stvarno nije poželjno. Vidjeli smo na slučaju Neuera sad kaj se desilo, mala nepažnja, sekunda i imaš problem. Ali jako volim skijanje i prenio sam to i na svoju djecu, tako da kad god stignem volim, ali volim općenito i planine. Planine volim i zimi i ljeti, zato jer nekak je gore mir, kak bi rekao. To me ispunjava, tu napunim baterije i to mi je najljepši odmor. Puno više volim planine nego more i plaže. Osnova vsega je družina, brez družine, kot pravijo, ni karijere, ni uspeha. Je, i bez prave polovice iza tebe teško možeš napraviti puno, jer zapravo svi mi znamo da zapravo kad imaš pravu ženu kraj sebe i suprugu, da ona zapravo drži 3 ćoška kuće, kak se ono veli. Jer da ona nije u svemu tome podrška, vjerojatno ni mene sad ne bi bilo na ovoj poziciji tu, jer 3 djece u Zagrebu, škola, vrtić i to sve treba, kak bi se reklo, hendlati. Nije to lako i tako da sam jako sretan što imam takvu suprugu i što imam ovako 3 prekrasne djece. Super. Vdaj Vijolične novice iz Studia Belek je na vrsti kulinarični kotiček. V kulinaričnem kotičku kulinarika imam zraven sebe praktično profesionalca. Namreč pogovarjala se bomo o sladicah. Malo kdo od navijačev Maribora ve, da žena od Mike, Ljubka in on imajo eno dobro slaščičarno v Zagrebu, Žuli Petit Patisserie. In daj nam nekaj povej, kaj ponujate v tej slaščičarni v Zagrebu. Pa imamo svega, ali imamo specifično, ja sam htio, kad sam išao u Japan općenito, ja jednostavno nisam volio jest kolače u Zagrebu, jer su mi uvijek teško padali, bilo mi je ili preslatko, ili nikad nisam bio zadovoljan. I onda kad sam došao u Japan, isto nisam, kak imaš već neki taj svoj averziju prema kolačima i prema svemu tome, ušao sam ja nakon jedno godinu dana tamo u njihovu slastičarnu i kupio sam si ja 2-3 kolača, došao doma. Kad sam ja to probal, ja velim, pa je li ovo moguće, pa kako su to tak fine sladice, kak vi velite.
I onda takve su godine prolazile i sad kak se meni bližio kraj karijere, ja velim Ljupki, znaš kaj, najbolje bi bilo da ja tebi otvorim jednu slastičarnu, pa da se mi malo s tim pozabavimo. Onda velimo, ti pa nemamo mi pojma o tomu, kako. Reku, pusti, bum ja malo to sve proučil. Tako da sam ja počeo malo to proučavati. Skužio sam koji su najbolji slastičari svijeta, skužio sam koje namirnice koriste i jednostavno sam počeo tražiti ljude kod nas u Hrvatskoj koji bi mogli tak nešto napraviti. Normalno da prva 2-3 slastičara koja smo uzeli da to nije bilo to, tako da dok smo otvorili uspjeli smo naći ono kaj mi zapravo tražimo. Ali isto tako moram reći da su vrlo bitne namirnice koje koristiš. Ja sam sad u nogometu zadnje 3 godine, vratio sam se opet u taj trenerski posao i ovo, ali u tih 2-3 godine dok sam to sve proučavao, još mi je dan danas ostalo sve. Znači mi koristimo najbolje namirnice. Od vrhnja francuskog Elendvirea, maslaca, soseva Pontier i ovoga, Callebaut čokolade belgijske, Valhrona, francuske čokolade. Tako da je to tajna zapravo našeg uspjeha, da imamo najbolje namirnice, a da imamo fenomenalne ljude u kuhinji koji to znaju napraviti. Isto tako imamo i sendviče za branč od 9 do 3, tako da i tu radimo sve svoje, kruh, peciva, sve, soseve dole, sve radimo svoje. Našli smo jednog pravog kuhara, dečka, koji ima totalno drukčiji pristup od ovih, kak bi rekao, neke šablone naše. Tako da jednostavno smo različiti od drugih, a jako fini, a opet nismo skupi, kako bi se reklo. Tako da mislim da je to formula uspjeha i da je samo moraš držati kvalitetu. To je uvijek najbitnije. Tu v Turčiji sladice niso ravno lahke, lahko prebavljive, ampak jaz bi te vseeno prosil, da ocenimo, ker si mojster par turških sladic, škatla pa je... vidim. Škatla je tvoja, sladice pa so... Baklave ste našli. Ja baš baklave ne volim, to mi je preslatko. Da, ali glavnem je vse slatko. Kutija je super, ali ovo je tak kopija, kako bi se reklo. Dobro, evo. Ali izgledom jako dobro izgleda. Izgled je dobar. Da. Čas je za našo pantomimo, tokrat sta v glavnih vlogah Roko Baturina in Marko Zalokar. Jogi. To ne znam kako objasniti, a najlakše bi treba. Evo šta ja tebi objasnim sad. Hvala ovako, ruke. Imam pojma. Šta? Dugi rukavi? Da. Višak? Ne. Šta, cijeli bel? Da. Marin? Da. A kako da si mi barem pokazao tatu ili nešto? Ovdje sam pokazao kao tatu. Tu imate svi. Tu nema niko. Na vrsti je še nagradno vprašanje za 6 stopnic za derbi v Ljudskem vrtu 19. februarja proti Olimpiji. NK Maribor je bil 16krat državni prvak, v kateri sezoni je imel najvišjo točkovno prednost. Mika, da končamo nogometno, igral si tudi proti Mariboru. Jaz sem bil na obeh tekmah, da se to živo spomnim, sezona 2003-2004 je bilo to drugi. 1-1 u Mariboru, ja sam centrirao za gol, Kranjčar je zabio gol. Točno. Fileković mi je zveknuo me laktom u glavu da sam imao još jedno sljedećih 15 godina još mi je tu jedan ovak, kak bi se reklo, hematom.
Tako da, sjećam se te utakmice ko dan danas, to kad me on laktom opalil tu u glavu, sve mi je bilo kontra i znam da sam u jednoj situaciji uzeo loptu i krenuo sam prema svom golu. Deru mi se ovi, kaj je bilo? Ja nisam znao di sam, tako da sam na poluvremenu izašao. Mislim da sam promijenjen na poluvremenu jer jednostavno glava nije više delala ono kak treba. U Zagrebu je boga mi bilo jako, jako gusto. Čak je Maribor poveo golom Balajića, ako se ja ne varam, iz kornera je bil korner i sjećam se, nikad neću zaboraviti njihove reči kad su zabili gol, evo ga, evo ga, evo ga. Znači oni su toliko verovali da bi s tim golom prošli dalje, da nama nije bilo sve jedno. I bila je stvarno jedna, s oba dvije strane, jako dobra utakmica. Oni su se i dobro branili, dobro su igrali kontre i moram to iskreno reći, sam Bog nas je spasio. Ja ne znam kak je Drpić zabio onaj gol s jedno 35 metara, lopta je ušla u gol i tak smo mi nekak prošli Maribor i na kraju smo ispali, ja mislim, od Dinamo Kijeva. U sljedećoj rundi nismo ušli u Ligu prvaka. Mika, najlepša hvala za hvala super intervju. Lahko še za konec par besed japonskih, ker vem, da to ti je sigurno stalo za neko odjavo oddaje. Oni kažu otsukare sama des. To je meni bilo, nisam znao kaj to znači, ali oni poslije svakog treninga, poslije svakoga kad nešto se odradi, oni kažu otsukare sama des. To znači, ma super smo ovo sve napravili. I oni samo govore otsukare sama des. Tako da sam ja svaki dan jedno 10 puta kak idem s treninga, otsukare sama des, idem iz kluba, otsukare sama des. I tak, onda imaju još Ohisashi Burides, to je, dugo se nismo vidjeli. Ohayo gozaimasu, to je dobro jutro. Konnichiwa, to već svi znaju, to je dobar dan. Oyasumi, to je laku noć. Ushiro je iza. Migi hidari lijevo desno. Masugu je ravno. Shingo je semafor. Tako da sam to sve moral naučiti. Shingo, hidari des. Na semaforu ideš desno, ne? Dok sam taksistu objašnjavao, jer kak se ne znaš sporazumijevati dobro, onda sam bar naučil levo, desno, ravno, pa sam ja gledal di me vozi da mu objasnim, ne. Onda je on samo govorio okedes, a specifično je da Japanci sve engleske riječi govore sa o na kraju. I wife, kad pričaju na engleskom, oni govoriju wife, wifeo. A onda kad ulaziš u auto, u taksi, on ti veli sito belto. I sad kad ti dođeš u taksi, veli ti on sito belto. Ti ne znaš kaj je sito belto, ne? Dok to je jedna smiješna isto, dok skužiš, aha, ali najveće, evo samo još ovo, isto tak smo bili na pripremama jedno 7-8 dana i ne veš više ono u hotelu jesti, vele dečki, idemo u grad. I ja velim, a ja ne idem i velimo mi njima, daj nam donesite iz McDonald'sa Big Mac nešto, samo da pojedemo tu glupost, ne. McDonald's, i jedno 5 minuta ne znaju oni kaj je McDonald'sa, ima McDonald'sa na svakom čošku u Japanu. I veli jedan kaj priča bar malo engleski, Jožer, McDonaldo! Oni McDonald's zovu McDonaldo. Tako da ja kad god vidim sad McDonald's, ja velim evo McDonaldo. Evo, to je super, to. Lepo zdravo, zvijoči novic. Hvala.